Enchia kese enkoma etiefo ne ahwefo nyina mo hwe dwumadie yi enam gidi se obade na dom obia eho ye ene story no efa osofo bi okohia awuraba bi ewo Facebook no ne keka bibia ma ne sisi ani na enei sofu yi ene awuraba itina ya omawo baako na nechi no awuraba ne da suban bi adia sofu ne nje ho okokan ya awuraba ne de adapa ene emu ntokwa ena tese nsem bebre ena esisi ewom na omumienu aba bepie mu ha se obia ehwehwe ne nsemu ne akofa baaye enti kame ho na yenko ngotie omumienu nyina enu mu nsem embra na ye ba ya hwehwe ya adwen e de afa ho e ma remfi se obe like na wa share na wa subscribe e de ama me yenko hwe video no embra wo ha no se ai sisi ba ma nanti na anso be men so a wa tu sisifo a wono na me pese nka me mana kwa agwaso mo kan no big mama na emu odu se owura ha na wode afutuo e ma be ma baako no se nipa me pese me na nti na wo tu saafo no me dofo de na asa wo yonko be ma na no ye no sa nti na ma wo tu saafo na na den how so wo yesa so yesa because I see you down. Mo fo mo nya no yesa. Because I see you down. Wow. Nti me yesa nka me approach no. Wonni be kasa. Na me na kasa. Ke ablabo we mu no ho. Me emfa de ni nto ye ho. Okay. Me ge ya meta me sole anopa bia de me de to me ho fo ye quotation with Psalm 141 verse number 3. Okay. Yeah, my Bible wa ha no bi etwa bibia etimi ahwe. Psalm 141 verse number 3. I am excited so onhwe mano kasama mi. Okay. Okay. Ya wade bia ya ye. Ha obi a obekan me na ye hwe. Okay. Ya wade bia ye wona wablabo mu. Ye fu se ne na ye gu ye nua no ho fi no. Eno ne yedi nya enmonyam. Ba ye nim sunsanso de bebre ye ochina. Wajina ha wadi na tem onim se wo gu be ma no ho fi. Ene ma se. Ba wochina. Nso ne wo manso wochina. Inti yoda se ne ne se mami oti ko na emi se mafum no no beka se subana ye omu no no beka kire wo se o minimal bi me enko ne enkoku no enko enso obana ya deda me a wo se obi ablantie me ba sofo bi 141 no na me ma adoma hwefo nyina me ma mo akwa basonko kwan so ene so dafofo enyakopon no wo de ache yen kita so boso me ne de to so eye dunu mo afempemienu ene aduonu no mu ene de dai obadwumadie do hwe ba ko no de ya hye e de free mu na enra Cecilia Asaya ofia Francho eba ye na wodi wokunu nsem ba ye wo so dwane jane mane ade wo kire mu 30 years no ko babroni no enne kwadwo bai na kwadwo bai no kwadwo so nsem o kan se ebra oba no kura jan koda ne ho wo ko ye no cho se oba isi wadwu be mane si human rights nti amaye hunu baby potia wonum de asem no e de ko ye na mum kwadwo se woni amofra pa de ko so ba no de o makwa ba sa onfa wo mu masisi na no de o mama ne chena eneja yene na kase sisi he na ade asem no ko se wo bekwai na ese ne chena da ti ni nyina be de akire ni akọhwe se ye wadwu ana se ye court ben na afa ye hunu emu nchire mu na ye gusu ye wie na sisi be ma we won share shu da on share say na opani be fe mensa Hayford wo ha no se sisi nkasa sa Bema de ye ni na temsa wa my quotation Psalm 141 the verse number 3 ye bekin kai midi e de ohima ben wa tena se na ye ni enkommo no evangelist come on Psalm 141 verses number 3 Osi Urade fa orenren mano na hwe mano fa ponos ano okay nkuma koma enko nsemmone ho se mene onipa amumuyefo bedi nsemmone wow ona ma menka ose ma menka won akono wade bi enhwe okay ba ma ho na eni esi sopa o edasi ase dipa ho hwe ye pa asasi so e wonu school mu ne wonu okra America no meba mami enko bekin chen na beki ati say man pa cha radio adon ba na wukunu no pa cha ade na do ba e pa cha de adem ba ye se me na tana 9 years ba nya me ho ade wantu me krinsa nti America cleaning tokwa e bai
tokwa na ba ya ni nyina ko wie sikantwe eni mekun ntina mi so bema we quotation wa sisi ya no enti bema yi ma me de ne ko Atasmanso police station ama that day the ma me de ne ko Atasmanso police station na me yare ana ono nso no me ne tie ne se me yare a onfa me nko hospital ana so ma me nko o kire meduru mo fie ti se me ye na ekwa abibidro yes oni mu haban mu pa wow me ye na ekwa na asaba wow enti me yare serious ana me ye se dey bi me ko hospital ti me ko hospital nyame anim ne wona be yi me enti obeyi me akire no me san yare bi me yem me wo akwa na me nya asa problem enti me ko hospital ho no me obeyi me ba fie ana yare ne san ba ye na obi pa adwuma ma no wanwea nkwanta okay ana me ko ye na ye clean adwuma enti me ko ye adwuma no 2 weeks ana me di nyeska enti me bedru fie ade a che na nadwo ana ye na nopa ana ono no no ansuo to adwale awi ana jane da ho ana me de da sen kosi so se me no ansuo adwale me ne ma na ye miensa ana me anu su kita miensa dada oh mama miensa dada asana obehu be men asana me behu what if you say me pa cho afina me nya 30 years 30 years and we 6 wow 5 be ma ba ko wow enti waya no say wono na emeso jamane na me mfa ensuo sisunwale me mana o ma de he wono ne man sa tan kan man panyimfo no kwa ne bia ni me nchen okay o ba panyanya be say pa cho 30 years 50 July 4th July ya to put the 13 no na wo 6 na za wo first born out wo 17 years ish enti me ya no wo freedom pie wo pie ye no ono wo se ai krase ni ba adwumifo ana why de wo ye awie na me din so wo de me ba se wo kana de ya me bi tie wo de ya eye bone ma wo ba mi anu bo me ni wo san bo me ni so temi mu aye ha Psalm 141 the verse number 3 ana me ka wa ka jana na wo sani wono ne kotu ni quotation ti mu sa no da bi se wo ya kai na wa bonsam na no de Yesu achi no ye de o say bonsam o ye Yesu de anya minim ni o ya ne de kan wo nye Yesu bofo Dia me koya na sanda na hu ni Lucifer amani pebre. Enti ba so tesa be me Lucifer. Lucifer mpa choma. Enti me ya no. Wo bo mani so no, afi de no wa sha ase edi matem. E wo jana ho keke. Jana ho na me ba, na me man panyimfo no no ne ba ye de ni shrink na e ba ye. Na akra na net. Enti na wo de sekan so kodo yo so ye de enti na sekan ne twere enche. I'm was a crossing the Belgium for the Jiminary. Can I have a huny and wimpe? Meanwhile, I won't have them marché, no, see crossing the Belgium for the Jiminary. Would all be and Topana war. I didn't talk on a buy, no, dear won't talk. Me refi at the credit to Pana buy, but on one at the buy and say, Sabia was round a panel will be scan. When you scan. A blue horn ma or China Mamma can free 10, 11, now on you. Now, what did one also a patch of meche plantain chips, so the question ma, me, made Naja who sack of 8 months. It's just all the question, the question, traffic. Santasi will was me half of the binding site back at here. Maybe tones you will get here. Because it's not ready a cocoa bean. Okay, chips. Now, what do you for? It's now who is having or the family for 4. And Colano, what you should want 50 cities. One day, Baco, Mimi the and I'm in the answer. Was me come up by minister 50 cities, and one on do her 2 weeks. One on the end school. The more women in Scawaba, no more on the end school, come and made the energy. What to me, am I 50 cities the whole day, or no backward you my baby DB? Mene ne the Emmy and son. E bedi do amane de nis kanon no ko school me ne de emi ensa ne bedi bi na me medi bi na ya sa de bia ya aduane anwumele amono ni fradwuma asan bedi bi 50 cedis okay e bia na si ankasa wo say e kasa bi na ma mu ode ma me amo san starting tokwa ni mekun ene ai ya ton wa me ya ton ma me na so si ya ton me mama wa na ya de ma chewa e de mpa cho minim so ya sofo Yo, trust me. Enti
why am catching say aton mama if na oton me ma on bakwa akwa jusika because me hu so ko tumi tirin sam bi an ka say ya wale enti wo de ebele no so a ye behu enti wo ya saa ne ma no say wo betwitwa me no obebo me no na me hye me super pent me so me call distance be say ha any gate from ho any me ka say ma anya na me boa me ye the papa me na so wo ka den na dem kind dem mood me ntimi nka dabi na wo de wa ya wo nyina wo ka na wo de wo di say wakacha me say me ya adwe won ti sika mfa nya adwe ho an na ka chen say nipa akofa adwe abeto dem na wudi adwe ye me nu ho na adwe tumi kasa me catch them see me enu ho na adwe na nya me na me nsa na emu a ka wo ya be me wosem kofa abeto me ho so ma betete me enti asha na bufuo no odi mirika be nti bla bi wo ye nchen fe na gya eku na me mirika na mko wura bla ne den bla ba fa ile ti see na bla na yire bla no on so twa bi nti ni mo ya ha wo ne bla ne nyina agu fom ana me so le ye na di mirika ame sem paboa ene konkurmu ase police station ade ka kwa tasuma so ana ya hwa konkurmu ase ho na okay ade na asi ankasa wukun ase na wo penso obekasa de na de na ba ase ne se me kro no me de me nya me ma ne ho okay me se sa nkula ne kan me de na ewo ho no ana me ja wo no ne de ne ma na me de nkra ne koye okay na de wo mu ne se 2 weeks o man kwa ne 200 cedis Amiensa ana se ebi yare na afre na opeso wo kire wa haban se fa ya akwala ene nso wi ase ayehu se me no na te ho no asa haban wa kire wa ma wa ye bi ma wo so mato me no na te ho aha me ho anta me kwa na asa ba na kram da so face problem ne but wono aye no hu se o mfi me enti wa ya maka nti wo ha woni se na me kwa nche me ha wo nyina ne se nkwa no 200 cedis no enso nkola no enkola miensa no month onye ni 600 2 weeks bi 300 cedis so free say onya o ma me 2000 fanya adwuma enhwe nkola no na afi 200 cedis no muso ni bia won famela me de my friend odi4 mensa physical quotation na say do see yiye na esi su kan asem ni modu na wodi4 mensa na wo bayi wasi kakra no watwese kan so ehye ho kakra ko watwese kan na so ya dwe na wo se mama so wa wati nse po kan mama medase yasi we no afidie yi aboa na ne sunku okay ejana ne sunku obey kwa na fa social me share no Facebook Facebook ona tie ona send me friend request me share no so na bo oni me bo on kan Becky no on ka be request to we so Facebook we na Facebook na all na kan no me share woni Facebook ya kan say group ana me send it to group ni mu say me pa adwuma e won kan na say sa pa me man panyimfo ne pa bi ya sam na no what say obenya adwuma ni bia ma no e wo no ne nchen what say Facebook and na Facebook so na me hu na send friend request na send friend request what we nya sole ko Richard was send no friend request me friend request o send me friend request no so bani mo se bi o sabe man kasa o ma akwa na so aye dede me o person ti de o ka o send me friend request me na meta preach o Facebook pa okay o kanya me answer o ko Facebook live na me near live by me ya me preach me send preaching in the two videos okay ntie no ana me wo hwa na me ntan ko Facebook ni show sa me kwa na 25 friend request wow no to so 8 okay ni na be kai ni nyina be bia o fa bia yenko e kame mame sama se be bia o fa bia yenko so fe sa se mu we o be bia o ni ya ya e ba se me I don't ya because the ma from won abla bo mu ni na busua mu no se me nko no boko bio oh awale ba kwa me ko so no anka no kra mo fa bible nhye ne nsa ana mo len kosua ma no se ke busua fo yem ne kosi mensa se ma sole for mo fa nche me why oh minim se de am o hwe me mo fa nche me da bi wani o de do am krapa ensu odi for mama bible yi na nsem o ka no Facebook mo bible ni hye ne nsa mama me na me fa ma no me be se bible de nyame asem ntimi mama no ka se me na me send ne friend request so
Mama, ehia visa what one who no. Who send me friend request? Me accept to me say mo because e be send me friend request. Okay. And me accept you no. No say me or throw me hello or throw hello dear. And I reply no. And na me nim ni pakro nti me ne chat ya Me ba. na obeje ha yin share FM oba no de radio no tie station for pacho. Jum no. Ra na funa kakaka bi pacho yen kwa. Nti obeje me number. Nti ana me ne ye karade asem me de me nim say ye just normal friend ni. Ana wo mu ana me bisa nse tam be na me pese me friend na say ye be di nkoma me pese be na me so na me kubo ja no. Nti na pese ne be mu no. Ana me ba be ka no me do. Ensu me se wo ho ofeche obia. Mo me hwe wo de hwe wani mu biasi nyina me so ko na ho ofe. Nti ensu ma wa ho ofe. Eye wa. Aha. Mama, Me too. the bell petty ni. Nti me bisa na se tam ben. Yeah. Me bisa na se tam ben. Na me friend na ni kun emfa kasa bia man because that time na me yi ni nyina na me sua driving. Oh, Mississippi top benches. Okay. Na o ka tell me say, onu oni kun nti any time bia na onu be bi ofa no be ma na tete na blabo nti onu no onye interested bi. Ana ma won so na ibeje no. De na o ka tell me say nti ni egusu bompa ya na o say me preach ye ni do nti o pe be ma o te se me. Bible ta wo no. Eti tama ba mo ko yesi ni class. Me say na e fe Ana be fa bo fe na so be na no ya den. Oh, me do. Hana be te ja koda no me sre o betam no bo. Me friend na ma wati. We the Bible be cho. Bible wanche. We go Ma good news na be che. me se fa ya di nyame na te ha. Yanko be hu fast you know. Ana wo ku ko hu na ya me ma pa ga na ma ho otan. And that's why I'm saying from Manyom. Me yi I wish you ben show us 4.5. Shut up on your betam no de see dem nefa no na jena bro fana ko office na eat of man why na ni enye kama you tell na wutwa asesi an me back kwadu asem we na ye nkan wi asem we ya said you asem si copper so say adonso we see me na man am share on Facebook and o send me friend request and ye den my Facebook no dia waka me gitu me share no Facebook na o say ne pe me man say ne pe e pa no me say na se be ma pe e say o sorry ya okay you tell na na me wu say si ma no na nti say and na me so ma wu say si on class say ma fight be ma ba ku eniye na me be say wo pe. And if I'm good, you are from what I said, we share your Christ. I don't want to see talk of a some. It does it. I always suffer. If I join, we suffer. Okay. Young man, so say, obey you. Remember, watch the 17 move brain, no more. As someone a person obey Kenya, who take your fan could damage and walk us 200. No, dinner between some could damage. Mama, young canoe cray, cry or fast or coil. Senka me be me bia me no me ma me do me man pa o dwane ana wanyane me de no credit e wo kan de if you walk okra me na me ma driver ni lorry fe me na me yi ska de man no se won fantu wo na wutia me lorry fe beki me kan ni pa wo tia me lorry fe nche me pese me gu ni pa kwa ni ma na ni pa no so wo ye wa downfo edan ni mama wo wa tia na omu nyina hu kwan ya wo de me nam so me wo witness enipa be 5 e wa ha yam fla me formal me na me kopa adwuma no formal ne ho ma no me duku no ko ya tu me ana me kopa adwuma wo man ne ho ma me pese wo frɛ ba pese we na witness no because of formal ai na suban nti na ko formal na ni mu chapa almost very several times na la me se wo ja wade afiri wo kunu ho no mo akwa na wo na damfo na dua o lo fe nipa no me nipa no yusuka ana misira nipa ne se si ano ne ekono wahu bi wasema wo kan enye no no wo start ana me chemu ba no wahu bi enti me fra mo wa me na me nkono me ye me ho ade because me bo ho ade ye no so a wo se wo no nti sika nwale ade afes me yakodo body fo wo mu krom body ne ba me ta bi nko race course nko ton na me nchi di plantain asa wo diska na be ye me ho ade ana me kanta ne say yakoye kakra di fra ne ba me wo se we me wodi ya wo ho pa o ma wodi ya wo me ho na papa ni fa me ya wo nko be de fridi ya wo me ho nyene
mama Adam tu ya say ya wo na namla because na ko ko mu adonu ya de what for ba bia ye bia wo pa ne ya kase wo kuro no da so do no Hayford wo phone no de fatola Hayford wo da so do yire wo da so do no fa wa le sem ne nya botre mame adai ma ko yan boy yidi ma adai nya botre me ne Hayford na kasa bi me no adro mo ni kan be tinya kasa asem we mama wo da so do ba ne de yima no ablabo we mo ka semba ku me ka de we na me don pa o even this year me share ni on the 6 May senka me ye no ho ade opa yen fla Solomon ma ku ten se date be na me share ho ade fa ho ade no aduane no ho ka ni nyina se woni ana me ka che se o ka che me se me nto mama ye ti obi fie nipa na ka che ye se efie ni ye ti mu no obetu ya 1 cd kron fa ma ye one of ukobo letter de beto ho ana me ka che se nipa na adwene na o de amaye no wa ma ya adwene si yemfa mobla enye se bia wo di ani by what che se ye nya 2 cd yemfa 50% ntu ba bi nti bisa na asem nto no ma ne fla na busu ani bi da e bia na metua ho ka Hayford mama se de me pese me hu ni se ne hawo nyina gina sika no a mama sika ne de na wo be ya fa ho ano na mba be ka ne sika ne de sika ne de obenya no wanya no ko mama sa de ano odin akwa ofa so kwa ho eye nimguase de mame bene no me nyese ba mo menti wo me nya ohwe mama me ba wo de mamiensa ivi ba ko no kura wo de ne hye wo de sanyin se ne hye me woni won ka se bia won sampao se e bo so ho wo de akola ne hye me ama me na na ohwe me ma me wuye me na na ohwe me ka se me wu na me fa akola ne mesi ne na so akola na me di ko si ne na so me na me di si ne na so se ya hye papa won ka se me bua de tie ne se ai da bi me free ku wo de a hye papa won se na on ko no komete na me time o ka we njudi nyin sa na me no na me nim se nye won wanam de ma ai da bi enti e kire no be kire me se akra ne nye ne ba tuwo ho akra ne papa me no yam na ma me hu akra papa o wo ko me ma obi da fa me ko kai bo me nim sa na ya hyehyɛ ho de a wo me ma obi oba no kra wo ho e fa me ko be ma ko kire me sa akra ne nye ne ba udifo mama se mo pa mo me ba se ni an ko se mo bu ni se be ye ne se tie me se yo de na ka me pese ye ne se o de ke yan ka sikasem no wo mama sikasem na me ka se yes ni ma ye den mama ana me ka se sikasem o fa ye de fo so yo de fo mama abawa wo hu ana na me ka se na me don pa me de mo se o don oh de bi e kwa wo de ma fa so no hu mama me na me don ti na de na busuafo ya me bia na me fa ho bisa no o ma me ne na ni hia o ma me timi be di matem ma woni ma me tina ase di nkomo asama me kan ma ti o woni ma me tina ase di nkomo o ma me nkasa o ma ha ya tu situation mo di mi tu o ma me nkasa kakra anya so ma me ma ne nkasa kakra o woni ma me tina ase di nkomo me woni ese mo petu ya aka e ko be mfie nu nie ya na me nye o no ma me ba mama ma na fa ba bo no so nto pa je so ma me di matem abla nti wo so ni ma de ya aka ada na mami ko di be ma wo de no wakwa wo no so repeat wo so afre wanfa enu nti obegina odi matem me bo wonka abi ma ye no wo aka na o ma me tra nche 1 year anse na watu wonka de kura me ma ye o ma me a wo no betuma gina so se magi o ma me atema na ase ma ye ni si Hayford mama srew enkoda ni sika ne di mama nkwala ni sika ni uye nyamisumu ni ya nyame asem wa di potential ha me pa to be honest because penifo pa me no mo yem penifo pa ibi ahemfo nyina a wo be hu sa video no ha me kra pa ha me kra because lucky to be born bi yeah I say it takes a long time for people to build but it takes a stupid fool to destroy everything and so anyum no mami team no na me hwe se bia me kaya so me de pa anyum ba ya na I'm a priest no we be fi na yi ni kakra. But okay, it takes a long time for people to build, but it takes a stupid fool to destroy everything. Is the one stupid fool? Mama, I don't know what they're about here. That the Brian said, I mean, your dom, I'm a normal young piebon. And as you see, just imagine, say, what the just Sima. I'm a dog and penny for a kitami, tears him we are, Genevieve. Oh, that didn't tell me, say, or he be. This is but none ni pa none mama ni muta there is am me kat here no kra say baby okoye no ahuade ye no oka no bisa no obeka no kra mama e ka ma bo no ho pa wo ni nyame ni ka me say me dey
Hey! A cabana, why am I? The other I am in a candle, inside in the papa. Ma, who come back to me? I know him. Papa, very good idea, me. The Pata, I'm going to catch me. Why, you when you know, catch him so I need BB. A command me. Mama, did I don't know? Every year to my father, or Ben traffic, or people for not in communicate. Let me not see one. Mama and I know. Mark and know. Example in the one now. Example now. Now, what's the buy an announcement for you? What's so quiet? What's so quiet? Becky, effort. Hey, effort. Also, Nyamia some Radic Kayampa. No crap. So Pentecost, Radic and also the shadow in few. I would be kind. Bible week it was what I mean today. Effort. Hey, Becky. Mama. Uti make us no one can farm Hameboa. Effort, Nabotre, Kawakuma to him. Mama, yensi from tea. The wakan, we and many pentin, perceive how baby. My yensi from what? Your beckon some wakan in our from what it. Kamakuma fatu yem woman. What it? Effort, Mama. What it? Yes, for my Becassa, what it? The person they was here composing many job. Aha. Oh, him, Shadebua. Me can't see me actually one day. And that's some make a mystery, a intersem, a new okay, pain in him. Okay, Yankopa, what you know, or boy, and or she share no Buddha dado. Sir, I say, what you be a photocopy. Bema Bejana Janino, a photocopy. Sir, I don't. Oh, wow, oh, yeah. The Phantom of Atmosphere story in Kosohana. What was it? A patcho. Bema bia or then I didn't be more by bia no be wuntem. Just a moka, na so wukati aye. Na so be ko na be say kasa man be me patcho tie me ye. Me so bad ye o. Itu fi so yere ya. Eye otiye because a man ite say nkate egu nkate em. This so system. Na wakohwe mayi. Yes, awsa ni nyina gu mbanya nkate bone. Sese no. A mana a course of me no atambia bibi omni nyina ye chichi inti asa woni so woni ma 50 siwa e mo 100 siwa e mo 98 echichi chichi ne ebe chichi ne yoba one ni kunu ete wo no san ene mema nsia nam one be ma ba ko pene na manye chichi okonsia otra num konsia chichi Remember, Mama not born home modern perfectly. And Mama no, in fact, I'm about 100%. Only the Bama, Akuma Bama the Bawaria. Yeah, no, no, yeah, Obi or Jimmy Gibiano, but Onyanya, Nimanso, and you know. Bano, and for what dinner, and Wakuma and Kawa, if I didn't inquire. Hey, Bama Bama didn't call Gibiano, or bad in your domat. You get me? Me, how can I get you? Okay, you just will get me. Then how do I know Akuma Kwawadia or Babia to say domat because Oba Debia demand it. A man the nature of side, bad, and atmosphere character. Oba is not anything here. Anything about your diaba or something painting and him, or you are taught on a murder. Each day, Oba is not I don't know. I'll go fear no. It me think drop down into about at any time Biano to Mrs. Into Bama, you're very bad. Winter. Say, yeah, ba, yeah, the Iba near to tree and so because Brofuna will be queer one. And you can't be because a man in Cosro, I'm go there. I'm go press on. I will left, I don't know, I will left side. And I drop a pet. Mama, Nippano, mine. Oh, daddy, and only your money and go, but this a doctor, your uncle money. Left. Big Mama. Oh, I'm go good man, no side. What they will right. I said, yes, Mammy. And then you go pass. Maybe I look by 5 years time to 10 years time. I'm sure you penny papa na penny papa be a USB. Mini bia. Okay. Nanso, so far phone. No one on Facebook say me nyaku. Say 100 e be emu 10 be. If you say one minute pano. Okay. She no dey ba won say me kasa no ho ya me fe pa. Yeah. Chacha na kura no. Ba hwe nen kasa bi o kasa ye. Awari aye huo se.
wo sia obi wo kageti a wo sema ware no enti bede no wanya aware papa aware gana ma me ho adwiri mi o okay se wo je se be ma wo ya wote hoyi ene no wa sha atale papa o won wo bu wo ni mase akwose amiti wo ni se wo mi kunu dress basa mi na me gu wo ni mase o se the big mama tie pa ye hu ni kunu pa ko hwehye ti bi e hye na nanta na ngbo ni shu atia o se me ka che ni se ene wo ya fu pa na afi na ni be ma no wanya oba papa yes se wo na wo ware no no na ne ho no ma ya basa na wo te ne ho a wantimi ansiesie no a na ye ukwa ware a ye se hwe na wantene wo nsa ma oba no na be ma no nti akoma ne mu wutu se gay wo di be ma na tanto babu papa ni suban na no wada ne big mama me ba se kwa ware bia se kwaji aware a e se futu e de ma oba ne se hwe na wanhye be ma na abufuo no wa mo okay e se ni pe bia akoma da ne yam wan hwe ye obabo mfa gana ma me ho adwiri me pa o so they know better na na me pity no am cause o kwakwa am ma me wo ye me fe say ni suba anye o say bra no sister o ka and no so no kure ma me ni nsama ga me ma me no asema wo kan che so on pe me yasam na obi abe ware oba ene na wo ma mo nya manana o pe na asem se de asemo ade na wo mfra oba ni bisam se de na wo ya wo ko obo enti be ma no obodam wofiti ya no yi ninsa no obo enti wo se girl me bon price ba ko to no wase ho na yetu no fo se be on se be ma na wonya no fofo na wo wani abe na so wonya no se be ma ni nyansa se ya mia ka ne ya kam no bejai okay enti se de wodi ye obi no obetimi de bia ye me nsem na okana no ose okay enti so wan to no wofo no once sa no suban a ene obo ware be 10 ba ni nyina mu se eboa no so ba tan ne nsuru mu ne mma no verse 3 o se ye wa no oba nyine no so ye nde ono no papa no ayini nua no ote ha no o mu se ono no obi one oba na fetena mu a oba we ye nwale no oba wadi ka kwa bade ba ko amfa one says but end of 32 look at classes and no problem 30 I single 6:30 I'm telling you you have to sit down and think and you say in fact number 1 my mistake see some man no be brand here na so be ono o Facebook and no catch say we do ni odifo I'm only out here. What's that? I said, I'm only 2,000 years. Man, no yard. We are 2 million and some. Why is your first husband? Na so for no cry. No be a was who preach. No preach your friend. Oh, yeah, my God, you preach your friend. You go to Jabba. I won't be as my wife. So, the need that wa. No pay the power like a young about one. Oh, Ecclesiastes or Sankafo Timiansa the Mubako or Sibia or never Amekwa Homan so phone was Yenshana Minty also Wagin did you have a oh, a forward the bridge, I want to soon one of the city, one of the Mimbra womb, Namimbra my womb. Now, also what gay I was saying, my family festival. Hello, Obianya Maya, okay, what are my producer? Okay, hello, no, Pacho would you be afraid? Pacho Midiani Joel, me do a hand. Okay, Mammy, that only Panani, and my idea. My life is another my nephew to another my Facebook or there was a yes for you. So one man and also until Mamma Yam Sumaya thing. Utiam my name by also Yenshia dear, so that it Yenshia the Empire and money bass you. Mama, Yamin come on, all right. On council, on council, Yana was what's up number. Hello. Hello, Hima. Yes, Auntie Saturday. Yeah. Me da sanda rana me mo ya me da ko esiri ka mi tumo bisa me chiro ma ko kinkan eye dia nya me hira mo men
ɛna me papa so ne brofo ka no sɛ wonim de ɛyɛ ma manfo aka de bɛka ma na ka brofo no wo ka brofo no wo sɛ me papa di mu ade pa ya mo ihira no ehira Lady Good ɛne me ma me ya me hia mu nyina ɛyɛ na wi asende bi ɛka sɛ asɛm si a di kanya abosa ansa na wakasa sɛ asɛm si ya na kasa wakasa da bi ya baka bi ya nya sani etie ni aba no so hu be ma no sɛ be ma no hu na bufuo sɛ ma no hu ahometi o menim a na wai ni suba nyina piepie sei sɛ be ma hu o Facebook na so wo no atena kra sɛ ka wo ma unya nsaye adwuma na obu no omu be ma no na ohu asese kwa mbe ompe be ma no na ne ho tie bre kire ne ma no ko ni ne tena e njafe no hu zo mpe nto oja akwa na okoye no mo nfa kwa ne ma no papa na na ade na onya asumdie no ntimfa nya na asore na mi hia mu nyina mini aba ko di so chia pa me so pa oh me say efiada ye bebe yi jadwom fiada ye nyina ye de sofo beba ho no be ka bofo a kire ma ne wodwom ho na interest you na me mfa soro ba ko hello me don from pacho wodi ni ba dia free me pacho friend antina na ya mkasa free German over jamu bebre na osofo de se mantie ade mo a ya na mi hu de me ye osofo ya o my stress bi wo me so ana bi a me tie no ana kese stress no ko okay aha nti osofo de me twema no pa okay de tiani se Maya mionu ni nyina na me ko mo abomu. Wo mo ye ready ne o mo ye ready say o mo pa wa ni. Enti ye me ka se me ma o mo si so no say. So o mo ko ware ana o mo hu oba bi na o mo pena. Ana o mo kita ma. Ye ni kan misa ekire ansa na o mo de o mo ho akoma oba no. Ana o mo de won do akoma oba no. Because Tembia mama efe ya or Takapa said, and they yemfa ya drink kwa warrior. Wo kwa warrior ya because Maya na omo abanu say, wo kasa wo de wadri kwa warrior. Ya na ana hardin. Because shedi omo yen wo used to omo mani ti o. Omo manu etie. Womu ku aya kwakofo omu sesire no so omu tie enti we wunia be ma kwakofo oba we ya ohima nti oba ka tense onko so nware no enti aba no enti mema no so ya omu hwe omu ntu ye pa mese omu nti de kakra me wo kana no metia mu nyina o antina na ye da se Abusia na de bia ya meka no meka sase mo ya na obi ntimase Facebook nso ko hia obi na wate ahwene dom sa na ayede unim nipa no unim nechi unim ne suban unim ne lifestyle uhia na osimate ahwene dom unya nhwehwemu oh na Ghana fo kra ya adwene te seni Sofo na mistake o. Enka sofo a wo de wo ne nyame nenam. Wo ne nyame na ye adwuma. Na bibi se ya, wan fa nkompai bom. Amma ho mpaye se wo de ane no ana se eno anse ofiti ya wo ne na wo. Wanye ne ho ade kra. Eho sofo a wo da asori ano. Na wo be de akotu wa sori mafo. So munye adwaman bo. Abra wo akwakohye obi wanye ne ho ade ene na wo bede akotu sa efutuoi bede etu asole mafo yute wo asole mu bede akotu omfo bede akokasa asem wei akire om so munye adwamanbo na obayin so obetena ahomai so tese wiase nyina ehyew obetena ni hyenanum kasa Say me say ni obia sakeka na wo hia no abonte a wo fa ne bafie o nye bibia na wo kwa abonte na wo hia ye wo de bafie wo say wo de bafie
so ba woni be ma chese woni be ma ehia na wo na wutumi bi wa no kasa nsem we so wonu kasa kra nye ebon oba yesi bro ho ase na wutumi didi be ma atem be ma wo sebe woni na ehia wo mpaso edi dopen na wutumi bi wa no kasa asem we e de kire be ma na asem onye de kra na enwo se wo bi wa no kasa asem we e wo afidie yi so awiase nyina etie we de di pefe se umu wonu kasa nye na ne wo ye e wa afidie su wo da wo suban di e de a kire wiase nyina se wonye ni papa na me nua be ma na obefa ni oba bi sese ya ene nke ba chia ya mofie ho ene nko be pome se ni nua ne me oba wonu nkasa nye hwe first one we mpo ene oye ni se yo ne na wo mpo ene oye ni se na obefa nua be ma one ne nwoye ene omu nua ebusuafo wo abekwa kofa sa de so awedie ene mu nua ba be se wonu nkasa kan se ya den ufi ana onye Ghana ni biem mumi yensua kasa de se wasam nye de kra na se wanum kasa eya wo ho obtese ebi obia ka ekebi edi favor enso se wasam ede na wututu wa yi kasa ne rough ototom obia sa keke obia be kebi atia no mse wasam ede enso obia be kebi atia hwede wi a wo kasa oba besia adai se be mai na wummu ne kra se oye wo ba papa kra na bune se anya hwe kra na oye sofu oda sorry ano nti e wase odi ni die kakra ide e ma no we dey ka mo free camera nim kra na nka mo ko downstairs won ma na nka mo ha akọ keka ne awpe e de a kire no camera simo so a wiase nyina ahwem na wo keka sansem funwe okay udidi na tem rough au tese wakuma apeja ya kashe kire wa wunti enye bibia na de akoma yo asem bie ni hon mai de sekan ne pepe me ya no ya na de ka tasem ba e ma mo mfa akoma na mo mfa ni asem mo me embre ye ho ase ye nka yakoma enkofom ni ye ntu ye bo ase eni asem na de akoma de a ene de bia se ye bebu asem agu so kakra na obu afu kakra na wakoma nene okeka ne awpe de bia so ye bebu asem agu so wasem e de kra na obi eni ho beka bia ma se wonum kasa enye mumi ensua style ye kasa de sempo abufu ba yensua kwan ya be fa so a ye beka asem de e dia akire nkofo na zie kasa rough de a obi kura gyan ja be kasa wani mie ya de tu yie na fe wo maame a o raise you no na ye de ehu anibide kwa akọwiwie ni so no na want tu yie but no obi apija ne owo ba kwasia ambre se ne otetem na ye de ehu anibide ye kwa akọwiwie obi so obi otene ba bia won kan ne de hu anibide akọwiwie ni so ene sansa wanum kasa enye wanum kasa bon unnim style ye kasa woni pem abusia mu miensia akwan ya be fa so abede ye be solve issue sasemba asem de yentumi nkofa sekan enfa ndwem den ya no ya ne de be ye de beka ye de ntoboase ye de ahobrase ne ye de akyerɛkyerɛ yensem na ye jama mpinifo no na omaide omabua asem yempo se ye bra ye ho ase ne ye ka ne bɔkɔ a ye akase etumi ye de solve asem nya asem bia mpo na mpinifo bem si ye gya ya akoma ne to won ma ye mpo ye betumi asolve asem timumi enfa ahobrase na bibini a ye ngya ya akoma no enye de ento ho no
na yɛmfa ntoboase ne yɛmfa nsiesie asɛm na yɛkɔso ane yɛ ne sa obi ente obi ano anum asɛm ɛwɔ abɔnten megye di sɛ wafa wafutuo me nso mafa me deɛ fa wo deɛ no fa bɛka me deɛ no na yɛn nyinaa yɛnka mbom ne yɛn share ne yɛn like ne yɛn subscribe ɛmfa ma yɛn nuanom a ɔmo anya video yi bi ɛnhwɛ yɛn na ɔmo nso mfa ɔmo afutuo ɛmfɛmfirim na ɔmo nso ɛmfa ɛntu ɔmo ho fo aha yɛ emergency Ghana TV eso medi a megye so ɛyɛ Nana Akosua Adepa dasɛnɛ nso ɛbɛsan so ɛde foforo asan so abrɛ mu antime nka bi ma makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.